mi logoraši čupali smo travu i jeli. Koprive isto. Lišće, sve je pojeđeno. Sutra dan kad smo krenuli za Koprivnicu, blizu Koprivnice me dočekala moja mama, koja je čula da iz Varaždina idu velike kolone, pa je tu čekala 2 nedjelje, možda i 3. Htjela mi je dati hranu. Kad mi je došla tam, veli njoj partizan, bandi bi dala jesti i hranu, a nama ne bi dala. A ona njim reče, nije to banda, to je moj sin tu. Ali tako nekako je ipak uspjela mi dati jesti, hranu, a mlijeko je morala njima dati. I šapnula mi je, pobegni. Ali na jednom zavoju je žena nam donesla škafom vode. Gužo veliko, partijovci ne vide, pred škafa. Skoči i pobegel u jedan dvor. I drveni su bili onda štagli, pa su imali ne betonirano, nego pocepe. I po taj pocek sam se zavukel. Kad su još za menom skočili jedan moj susjed i kad je kolone daleko otišle, mi smo izašli van. Kad sam došel u Sigete doma, došli su, cijelo selo je znalo, došli su ljudi, žene, nosili mi hranu, ovo, ono, misli, a ja nisam mogao jesti radi cepljenosti. Dobit ćete vi jesti, kad zato dođe vreme. Ja sam bil gore točno na Plajburškom polju i bil sam i lanske godine, tam sam išel baš pogledati to mesto, da li ću ja to najti, to sam ja točno našel. Sve, bil sam na onom mjestu gdje smo mi rastepali naše topove, bacali ona jara. Nisam nikome niš kriv, nisam nikome niš napravil, pa idemo doma. I to su se onda počele formirati te kolone. Kod Dravograda su vikali da neka idu ranjeni i intelektualci, da neka idu preko, da će se voziti na vlaku. I ja imam, jednoga sam imao tu svega kolegu, s menom je bil star, bil je tak ranjen u ruku. I ja kažem, daj, odi, bo se vozil, bude ti lakše. Makar mu je tu jedan naš tu isto malo dale susjed, nema niti njega i on je nestal. On mu je tu pravil, bil je on njemački bolničar. I veli, a bole da ne ide, veli, ipak bude z nama tu. A pa rekao, odi, štej, pa kaj, bo se vozil, bude ti lakše.
vidite, nikad ga nema. Znači, ja mislim, možda sam ga potical, možda i to, da je ostao, možda bi on se izvukao, ako se bi, ko zna. Ili ranjeni malo koji je ostao, ranjenikov živ. I onda ja sam vam bil jako sitan, drobni, pa sam rekao da sam mlađe godište. I da sam bil samo 6 mjeseci među ustašama. Tak su oni onda mene prebacili u onu kolonu gdje su bili domobrani. A tu je bilo puno naših Sigečanov i poznati koji su bili na ovoj levi strani. Još smo mi njim vikali, odite svima, niko nije znal, ko je znal kam budeš ti išel, jel budeš ti dobro prešel ili ću ja dobro prešel, to nije niko znal. I to noć ta je kolona njihova otišla, njih je nestalo i njih nema nikoga od tih koji su tam u Mariboru koji su bili odebrani. A naša kolona je tam bila još nekih 2 dana i mi smo onda krenuli prema Varaždinu. Naša kolona je bila negdje oko 18.000 brojila, kolona velika bila, dok smo krenuli. I tu je došla prvi put meni mama posjetom, ali mi nisu pustili i nisu mi dali ništa da primim od nje. Rekli su mi da je bil na drugi strani, da 17 let staroga mobilizirali su domobrani i da pri Dravogradu vidli so ga. Ima jedna hiža v ulici, obraščena z bršljanom iz grmi jasmina. Pred starom hižom na klopici Jana je mati čekala sina. Rekli su mi da od raka ga nema i da zgubil mu se svaki trag. Al svako večer mati ga vidla snena, svako večer s njom je sedel sine grad. 17 let staroga, pri Dravogradu vidli so ga, u vojsko je bil po brani, bil je na drugi strani. 17 let staroga, pri Dravogradu vidli so ga, u vojsko je bil po brani, bil je na drugi strani. Mrla je ona stara zaplakana, kaj na vek je sedela na klopici i da hiža je ostala sama. Ostalačko meča hiža sama, obraščena bršljanom iz grmi jasmina. Stara hiža stajnom okovana, ostala čekati zraka sina. 17 let staroga, pri Dravogradu vidli so ga, u vojsku je bil po brani, bil je na drugi strani. 17 let staroga, pri Dravogradu vidli so ga, u vojsku je bil po brani, bil je na drugi strani. U vojsku je bil po brani, bil je na drugi strani. Dobar dan. Dobar dan. Kako si kaj? Mi je dobro, tove. Čuj. Zdaj smo ostali živi už. Donesel sem sveću, ki je bil v žgali za one naše pajdaše, koji su z nami bili, ali nisu preživjeli. Kako bomo i to dovolili, bar? A kak mi kaj živiš? Ha, zdaj je dobro, ali onda ne bilo dobro. Naše